ini awaking lahurna. Kurin nyemak gaegen awaking di rumah. Ini romantis abedi. Kalingan belian coklat. Sing lah rasa kasih sayang nggak tidak dinak muani. Loh. Nyai, ajak ke pesu. Ajak ngerengkeng kan gak nyai ini? Where are you going, Li? Ajak ke pesu. Healing loh, healing. Beling. Nyen beling. Beling kengken saya nyai. Orang healing beling dengan nyai. Udah gitar ini ngomong lempak, polonnya mari aja. Pesu meliang-liang. Oh, street gitu nake. Street apa deh maksudnya ini? Beli bagus. Yen jalan, bahasa Inggrisnya street. Menjen jalan-jalan. Street. Beberetan. Ini bukan nyai.